Na koji način možemo da opustimo IT band ili iliotibijalnu traku? Postoji ta procedura koja se provodi. Na početku radimo rolanje, to možete vidjeti u drugom klipu, a sada sljedeći korak jeste da pronađemo trigger points, znači to mesto gdje se desio spazam, gdje se fascija zalepila, gdje se jednostavno ta traka iliotibijalna zalepila za sam mišić, znači za spojnu glavu kvadricepsa, u jednom neprirodnom položaju i to treba bukvalno sada da se opusti i da se vrati sve na svoje mesto. Kako ćemo da uradimo opuštanje? Za to ćemo koristiti lopticu. Znači, kod kuće možete koristiti tenisku lopticu, ali postoje i ove tvrđe loptice koje su punjene gumom, često mogu da se kupu u pet shopovima i one su malo tvrđe i imaju malo bolji efekt. Ali sasvim je okej da krenete i sa teniskom lopticom. Dakle, idemo da pronađemo tu tačku koja je bolna. Stavimo lopticu ispod butina. Znači, nekih 45 stepeni unazad. Znači, ako je ovo ravna linija, ovdje je 45 stepeni napred, ovo je 45 stepeni nazad. I polako ćemo krenuti da masiramo i da tražimo tu tačku. U jednom trenutku doći ćemo do tog mesta koje je izuzetno bolno. Kako ćete znati da ste došli do tog mesta? Kada pređete lopticom preko tog mesta, osjetit ćete ovako u mozgu kao da nešto bljesne i osjetit ćete bol. To je to mesto, tamo smo gde treba. Znači, oslonimo se na ruku, nađemo neki položaj koji nam je najprijatniji. U ovom što radimo, jako je bitno da smo u prijatnom položaju kako bi mogli što duže da izdržimo. Ovde ostajemo nekih 2 minuta, 5 minuta, 10, čak i 12 minuta, u zavisnosti od toliko koliko nam je jak spazam. Znači, namestimo i pustimo. Osjetit ćemo bol. To je bol koja nije ona neprijatna bol, to je prijatna bol i bol koja izlazi. Zato treba da se opustimo, dišemo duboko i pustimo polako da ta bol izađe. Često se dešava da ako nije jak spazam, da već posle jednog ovog tretmana popušta IT band i mi se mnogo osjećamo lagodnije. Dešavat će se posle par minuta da malo popusti i ćete samo da milimetar ili centimetar levo, desno ili gore dole pomerite i odmah ćete već naći sledeće mesto gde popušta. I ostajemo u ovom položaju nekih 10 minuta. Kada završimo ovo, onda ponovo istignemo lepo ovaj deo, prebacimo nogu preko, legnemo dole i dobro istignemo mišić, vratimo ga u svoj prvobitni položaj i nastavimo dalje sa našim aktivnostima koje su vezane za opuštanje.